Sembut Menteri Rangba Kejela wa Preston Tensong uloong mamare shimti kumu Menteri Ketenat Korbari Kejela ulalumi kejingelang ban senguto bat bantep kejing long jengman jong ketenat pulit bat ulei kejing keren jong uhe pulit uba Gabriel yang rai ba uloong bakidan kejersi ketenat pulit Nrai kumu Menteri Sarkar un pentiknai kipat ba balada kidon shisha kum kita kim dai bandon show balada kini kejersi kim don ru onang yelek ban penbahai ketenat pulit Kejela bahkan long kebekut kenang bagi pat ba kenyo ek jing shania Pingi dah susimti menta dang kandiat sengi ya kaniga department ngala persang menta ban review nakapor ban khot ye ki officers jong ka home department ban kumju nakaliang ka directorate jong UTGP level bangin ya keren ya ban tip lut sai ki a ki kam ki a ki ba ngi le ki a ki existing strength jong ka manpower kunjuru kinu ki bahet hangnu ke badon ya ka e te kita bro ko namar hakal yang ka home ki don bun teli ki branches ki ba bun teli ki ba bun serta bat latip e manpower jong ka home ka de ka bahet tamru hapo ka jela jong bro ko te nakaliang jonga ka tu ka jing ka statement ka ba uba yang rai uai uang ba bun ki jersey ki badon apa police department ya kane ko mapi nga assure ki ba bangan pentingna balada don sisa kum kita kade kam de bandon su balada don ru nginang improve susu bahkan nang khoi nang suba susu nakaliang jong police department kenang ba kipat ba kinyo jesenia iyo sarkar bat kinyo ro jesenia ya ki police personal jongka government di ba ko uba Preston Tensong ulapan syairu ba kam syamladan kanu kejing kentur pot jong ka Assam ha kijaka ki bahab ha ke himas oyong kumbala keno da ke joint action committee Nrai kala dentang kejing snaik surok PMGSY kebapanya so ya ke Assam bat Meghalaya na kebenta kejing mentoy jong kipat ba jong bero artli Kejela Ulang bagini gijing pesutuk bakla kene lam bakla igi pat ba bat ulu kerpat igi dikhot ke Joint Action Committee bana kaliang jong usiem bakin ampen mi akanu kono ke kenrum kenram nambar bamenta ke jengkeren penbet pot akawat ke baar kan sa sedang no bat ke Sarkar Assam Uba Preston Tensong ulang ru ba kamdon kanu ke kot kesla ke baong bada gijing syna surok ke Assam ba ke jaka kaputa kan ham no Assam Nila daka Meghalaya kan lechna surok ha Assam ki jaka kan hab no Kejela Meghalaya. Uniu Menteri ulang ba uladep ban betha ban penklan da ke babuk bungut ki pulit ha ki border outpost ke badan hakitan kaput bat ke Assam. Kenang bagian ajing singan yi nong snong jong Kejela Meghalaya. Pi ka bede bat kane ki alek ketuka kitu ki joint action committee ngala keren bat nakaliang jong deputy commissioner jong Kariboy district bat uru la wut la khot hi ka jingya la khot bat kontak hi tu gisnong namar ki ai ki ong ka tu join song ti ba kawan encroach ka sam lenga kwa ban persai hang ni ka dei tang ke jingya lambak lai kata kam dei ke encroachment kan ni ke dei ka kesrok PMJ swai ka ba pen connect lang ya ka Assam bat ya ka Meghala bat kan ni kala jiaro ha ka tu gisnong ba men swal adon teng huri ura ka bangi ong ka balakawa Dei ka turu ladep menta hakaba ka jing pentreiru ka dei jing stu jumut lang jong gitu kisnong ge bahap sya Assam bat ru jong gitu kisnong ge bahap Meghala tena ga daw ngatrai kum kini ki jaj jing persutu bakla ngatrai kan yalam bakla ye ki pai ba jong Kejela ka jong bat nga kerpat ye kini ki members jong ka tu ka joint action committee lane nakaliang jong sim kan ga tairu balakum ndu ndei bangin create ye ka situation Nomor ba menta ka second phase talk kan sedang biang aga jinge keren ba kam dei bandon kanu ka jing persutu bakla namar ku mau pikan ni ke project ka ban mentoy lang ndei tangga sa ndei kan mentoy lang ya ka Meghala berkoi bat kam don hiru kanu no kot keslak ban ong ba da ka jing surok Assam kabon kan hap sa Assam len ke jing surok Meghala kan hap sa Meghala mar ya kan ni ko mau pi ka dei kabang ngindang ya song biang ngindang lek biang ke inspection bat ngindang ya kren ter kata benda mentang la ai ke direction ba kini ki BOP ngin penklan
Lat kidon sangut ngerut in aisu double kanang ba kaman pawar kat klain bat ru begitu ki basyong ki basa gitu ki area kam tam ki bakam lok sensitif kin singan da ke jingdon gini ki polis jongi lan ki MLP jongi na pok ke jela mekla ya kan ngala ada ba instruction bangin pen klain haboro kini ki BOP ki ngala ada created men semstem ngatrai pikan mau ba pengla declare ka pokor ba ya marumbu idang ba di hu ngala declare bangin set up ya ke BOP hakikat pokne teli ki jaka. Kum usembut Menteri Rangba ubah kami ikatanat PWD Roads and Buildings ubah Preston Tensong Uluong Bahaswa Kalai Pauterik Uyayong unsa pleno egejingkiang de warksut bat ki officer jong ka National Highway Authority of India kelada ban ay kejingkular ban pleno ekani kejingkiang Uluong bagi riu Syampang jong ka Tanat Road Transport and Highways kilawan ban wat bania ban snai kejingkiang ka Batamai bat ekejingkiang ka Baremru aniale ban penhlan ya kejingtei jong ka kanang baonyo ban pendon kamyaka ya kaniru ngilabu ka target bala kumno shwa kalai protorik jong April ya ketika jingking ngidai ban long operational paru ngidai ban pleno ya ka ban ngilayo ka assurance na ka naki official jokan hai jokan National Highway Authority of India kila ai ka assurance pa hapo kalai protorik jong ne upna April in pleno ya ka tokso ke jingking Nusra dum dum ko jure wansna da jingking ko thmai ko dwar so dikla le yo da sport inspection ro kai ka ngai ka bokisi kai ka jilong juman ro bani ka em hadin bi kelas 3 namar pi kani ki technical expert ki wan nadu ka ministry jonga road transport ki lawan pet kelas study lu na jong nadu ka soil testing na dong sedong le they ultimately decide but isna mentai ka tu but menta ko mo pi ya ka tu ka barim ro ngin pendon kam hakaba ya katuru again kin nang le shu ki kenja strengthening work hakaba ya katuru gin la ban pendon kam kami ni buat kena ka hukum berlaku ni dekat kesari kalau kata apa sarkar jengla makan buat 10% gini ki CISF bakin dek nakam buat penting ini ka kam ti buat ka kam kai tu doyong sebut duk serang pak pun mun orang kena ka jupata pihak KBD bat kena ruling na jongka High Court ngamla ban ong kumunu nomor bana kalian ke komen kidang steady ke brokan te ngini pek kai ka bangai ngide ban le la kan kongu kat kum kata ka direction ke bawan na High Court ne kan ya de kumai pat te kata ngamla ban ong pa menta nomor ba ke komen kadang examine bahai kini ke bro